Puno će lijevo otići. Vrhunili bele! Puštate kad ne zna da puni, nije punio! Ovo špicu ovdje! Stara ekipa prijemne! Hoće da odredi ovo, nemoj to na ovo, ali da ostane. Idemo u Banja Luku. Evo, Banja Luku. Tudo. Mido. Slušao. Nije prvo četo odmah sad brže lijevo. Tako. Pa daj neka trče, hajde. Daj mi Ivo Jan. Jesi, pitaj ga je. Sječe. Ha? Sječe. Sam dole. Odlično, nastavite! Ajmo. Daj mi Amira. Ne upam tu preke da piši. Jo. Ko je? Ko je? Halil. Gdje nam brzi malo vas smajiš? Evo ko Halil, brže gas. Evo dole, nastavim se tu ono sitno. Neki dva se rakiju iz Rankeo. Nije se kreći. Putem prema vama, izićemo na neke njive gore. Idemo prijekim. Halil, cijelo. Ajde ko. Joj, koja je to sve tema. Ovo su naši učenici, da? Ima, velite? Volatno. Ha? Jedno, no. Nije. Koliko sam čuo od Ortona, juče voza. Idi dok me ne nađeš na putu, brzo! Razumio. 80. Čuo sam. Aj kreni sa 2, čekam te ja gore na djecu. Svatri! Dalje pite šta. Vidu. Staj tu. Da tenka, spam dejstve. Radeš, znači i ti na tome. Dobro, zna, to je orijentir 10.
Jel to TT493? Ne znam sad koja je Vihore kvota, jer nemam karte. Osmatrat ćeš Tušiću Weberom. Dobro, nalijevo. Spremaj za desno. Desno. Ne, lape desno. Desno. Dobro. Lijevo, desno. Dobro, spremaj za palj. Idemo daljina gađanja. Alane Busala. 3 km. Ne, drugim ćete ići gore. Ne, lijevo, dobro, lijevo. Cijelo, kobra. Pogodimo pike za... Čuvaj, ne treba. Idemo. Čuvaj malo, ajmo malo. Kreći. Čak im onaj usjek kreće. Da? Završne borbe za oslobađanje Sanskog mosta. Do sad su jedinice 5. korpusa u ova 3 dana oslobodile Bosanski Petrovac, Ključ, Bosansku Krupu i nalazimo se pred ulazom u Sanski most gdje manja grupa četnika pruža otpor. Međutim, nadam se da će naši to momci savladati do večeri i očekivati je da zanoćimo u Sanskom mostu, a dalje zna se. Hvala lijepo.
Sada pripremi! Evo, pali, svi. Osmatrajte. Aj brže, 6 mora. Ajde, idemo sada. Polako. 7, pali. Ajmo, naprijed! Nerven i živo. Ajde! Fokus! Ajde! Komanduj tank naprijed! Bijelog, tu. Sijo, pali! Amire! Ajmo otuda, trčkom! Ajmo, Bošnjaci, ajmo! Ajmo, pa ljudi, oni da su planirali ovdje, oni bili gore na kamen, ramski, oni tuku, ovo mi ne znam, da su planirali. Ajmo, brže uvod. Kome ti pomoći? Nisam, ja sam nosim ovako. Ajde, brže. Ajmo, trkom, otud, trkom. Ajde, Ivo, vraći. Idem, kapitane, idem. Samo ti kažem, lažu te komandiri, a ja gledam cijelo vrijeme, tamo, desno, levo, evo ti gdje su ti bili. Evo ti, brate dragi. Pa daj jednom budi, komandant, sa mnom, na 3 metra rastojanja od mene. Ovo se bile. Ono ti šalje tu. Ajmo, dedo, ajmo, trči do njega i pokaži mu pravo i tu, 10-20 granata, du i gotovo. U redu, razumljivo. Komandir, ajde, požuri. Lasta Vihor. Molim? Ovo sam iza biljanika. Izgleda i ja nešto vidim. Mogu da presjeti. Kreš.